Agaruka ku bijyanye n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi wazambye kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2024, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungire yatangaje ko ibiganiro bigamije kuzahura umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bigikomeje, icyakora bikomeje kudindizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukomeje kugaragaza ndetse imvugo zibasira igihugu cy'u Rwanda nk'uko tugiye kubirambura muri aya makuru ku buryo urambuye. Ndakubwira kandi icyo u Rwanda rutangaza ku kwiyunga n'igihugu cy'u Bubiligi rwacanye narwo rero umubano umwaka wa 2025 mu kwezi gushize kwa gatatu nk'uko byakomeje kugenda bijya ahagaragara. Nduhungire rero yabitangaje kuri uyu wa 4 Gicurasi 2025 mu kiganiro inkuru mu makuru cya RBA ku wa 10 kandi Werurwe 2025. Intumwa rero zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda n'iz'igihugu cy'u Burundi zahuriye mu ntara ya Kirundo ziganira ku bibazo by'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Imwe mu ngingo kandi ikomeye zaganiriyeho no kuba igihugu cy'u Burundi cyarafunguze cyangwa se cyafungura imipaka yabwo n'igihugu cy'u Rwanda bwafunzwe muri Mutarama 2024. Minisitiri Nduhungire yavuze ko rero ibyo biganiro bigikomeje ndetse niyahuye na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi buri gihe bagaragarizanya ubushake bwo gukemura ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bibane neza. Agira ati ariko nanone ikibazo tugira nuko rimwe na rimwe perezida w'igihugu cy'u Burundi atanga ikiganiro mu bitangazamakuru mpuzamahanga ashinja u Rwanda, bikaba rero bidindiza umubano wacu ndetse binatudindiza mu byo twifuza. Ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abarundi bifuza ko twagarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri kandi Nduhungire yagarutse ku biganiro rero Perezida Ndayishimiye aherutse kugirana n'ibitangazamakuru mpuzamahanga, harimo rero n'igitangazamakuru cya France 24 ashinja u Rwanda ko ngo rushaka gutera igihugu cye ibintu rutahwemye, ugaragaza ko nta shingiro bifite. Yagize ati rero bivuze ko ibyo biganiro bitudindiza ariko ntabwo bizaduca intege mu gushaka amahoro n'u Burundi, nuko rero umubano wakongera kumera neza. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, Minisitiri Nduhungire yavuze ko rero u Rwanda rwifuza ko impande zombi zakomeza gukorana ku rwego rw'umutekano, ariko n'imvugo rero zibasira ikindi gihugu ku mpande zombi zikagabanyuka. Agira ati cyane rero izo mvugo ziba rero zidashingiye ku kuri. Iyo uvuze ngo u Rwanda rushaka gutera u Burundi, byo ntabwo bishingiye ku kuri, n'abarundi ubwabo barabizi. Twifuza ko izo mvugo zagabanyuka ku ruhande rw'u Burundi, hanyuma ikindi kandi tugakomeza gufatanya igihe nikigera kandi umubano uzongera ugaruka. Muri Mutarama kandi 2025 nibwo guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda 2024 suri. Hari nyuma kandi y'amarenga Perezida Ndayishimiye yari yaciye mu ijambo risoza umwaka wa 2023 ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'igihugu cy'u Rwanda, arushinja rero gufasha umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Nibirego kandi u Rwanda rwaje gutera utwatsi rugaragaza ko ibyo birego byose nta shingiro bifite habe namba, dore ko rero n'ibice Tabara anyuzemo itera u Burundi ntaho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma kandi iyo ugufunga umupaka, Ndayishimiye yagiye agaragaza mu mvugo zitandukanye zishinja igihugu cy'u Rwanda ko rushaka gutera igihugu cyabo. Nyamara ikindi kandi u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana ayo makuru, rugaragaza ko nta shingiro ibyo birego byose bifite ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda bigaragaza cyane rero bashingiye ku mubano wabo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni byinshi rero bitandukanye birebana rero n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ni mu gihe kandi impande zombi zifuza kuzahura umubano wazambye rero guhera muri 2024 mu ntangiriro za Mutarama nk'uko aya makuru igaruka. Minisitiri kandi w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Bubiligi Ambasaderi Olivier Nduhungire agize icyo avuga kugeza kuri ubu ngubu rero, agaragaza ko nta biganiro bihari bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Bubiligi. Twagiye rero mu yandi makuru ndetse ashimangira ko icyo gihe kitaragera ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Bubiligi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot aherutse kugirira uruzinduko mu bihugu byo mu karere birimo Uganda, Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo kandi yari muri Uganda yagiranye ibiganiro Perezida Yoweri Kaguta Museveni byibanze ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko biza no gutangazwa ko uyu mudiplomate yasabye Museveni kuba yakunga igihugu cye n'igihugu cy'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru mu kiganiro agiranye na RBA, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yavuze ko rero iby'ubu busabe bwa mugenzi we rero yabyumvise mu itangazamakuru. Agira ati ayo makuru twayabonye kandi mu binyamakuru, ntabwo twigeze tubimenyeshwa na leta ya Uganda cyangwa se undi uwo ari we wese. Yakomeje avuga ko rero icyo u Rwanda rushyize
imbere ari ibiganiro bigamije gukemura intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko rero iby'Ububiligi bizaba bizagira ati rero twe ubu ngubu muri aka karere turimo gushaka gukemura ikibazo gikomeye cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu nibyo rero duhugiyemo, ibibazo n'Ububiligi byo bizashakirwa undi mwanya. Kuba minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi aza mu bindi bihugu byo mu karere n'uburenganzira bwe, ariko uko byagenda kose ibyo yakurana nabo ntabwo bireba igihugu cy'u Rwanda. Abajijwe niba u Rwanda rwiteguye kuganira n'igihugu cy'Ububiligi kuko uzahura umubano mu gihe rero cyose bwagaragaza ko cyangwa se bwagaragaza ko bufite ubushake ko kuzahura umubano wabwo n'igihugu cy'u Rwanda, Minisitiri Nduhungire yavuze ko rero icyo gihe kitaragera. Agira ati rero ubu turi mu bibazo byo mu karere, tugerageza gukemura ibyo bibazo bindi, igihe cyabyo ntikiragera, tuzafata icyemezo icyo gihe nikiba cyageze. Muri Werurwe kandi 2025 nibwo rero u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Iki cyemezo kandi cyajyanye rero n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububiligi bwari bufite mu gihugu cy'u Rwanda, yari ifite agaciro karenga miliyoni 99 cyangwa se miliyoni 95 z'amayero. Imiryango kandi itari ya leta yaba iyo mu gihugu ndetse na mpuzamahanga ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, nayo rero yabujijwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'igihugu cy'Ububiligi cyangwa ibigo biyishamikiye. Impamvu kandi ibyo byemezo ngo nuko hari hashize igihe kinini kandi Ububiligi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano, burushinja rero gufasha umutwe wa M23 witwaje intwaro rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwaje guhakana ibyo birego byose rero ikindi kandi rwamagana iyo myitwarire y'igihugu cy'Ububiligi, igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuva mu bihe byarukoranizaga cyangwa se kuva mu gihe rero igihugu cy'Ububiligi cyakoranizaga u Rwanda hamwe rero n'ibindi bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse rero n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bigaruka kugeza kuri ubu ngubu. Rero umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi navuga ko ari umubano utifashe neza, ndetse impande zombi zikaba zirebera hamwe uburyo zishobora gukemura ibibazo, ariko u Rwanda rukagaragaza ko rero igihe cyo gukemura ibibazo by'umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi icyo gihe kitaragera. Rero icyo u Rwanda rurajwe ishinga nacyo ari gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko u Rwanda rucana umubano n'igihugu cy'Ububiligi, rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yahuraga n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali, akaba rero yaraje kubashimira by'umwihariko urukundo rero bamugaragarije mu bihe by'amatora ndetse no kuganira nawe. Ikindi kandi yabatangarije ko u Rwanda rero ruraza gukora ikintu gikomeye cyane ku birebana n'umubano warwo n'igihugu cy'Ububiligi. Perezida Kagame kandi icyo gihe mu ijambo rye yavuze ko araza kwihanangiriza igihugu cy'Ububiligi mu buryo bukomeye cyane. Rero agaragaza ko Ububiligi bwakomeje kugenda bukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Rero agaragaza ko bidakwiriye kandi byambitse isura itari nziza igihugu cy'u Rwanda. Nawe rero agaragaza ko azafata imyanzuro ikomeye cyane ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Kugeza kuri ubu ngubu rero navuga ko impande zombi zikomeje ibikorwa bitandukanye, yaba u Rwanda bikomeje ibikorwa byarwo by'iterambere ndetse n'Ububiligi kandi bukaba bukomeje ibikorwa byarwo. Gusa rero Ububiligi bukaba buherutse kugaragara hano mu karere bugaragaza ko rero hari byinshi bitandukanye bifuza mu kuba bashyiramo imbaraga, cyane cyane rero ku birebana no kuba u Rwanda rero n'igihugu cy'Ububiligi byakongera kubana neza nk'uko byanasabwe perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu kurebera hamwe buryo ashobora kunga u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Ububiligi rero kugeza kuri ubu ngubu bukaba burimo burakorana n'ibihugu bitandukanye birimo igihugu cy'u Burundi, ndetse minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububiligi Maxime Prévost aherutse mu bihugu rero birimo u Burundi akajya muri Uganda, aho hose rero akaba ariho yagiriye uruzinduko ndetse by'umwihariko aza gusoreza uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho hose rero hari mu buryo bwo kugerageza gushimangira umubano w'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'ibyo bihugu bitandukanye byo mu karere, nubwo rero u Rwanda rwo rutarimo, ndetse Nduhungira akagaragaza ko rero kuba u Rwanda ruri mu karere kandi Ububiligi bukaba bushobora kugirana umubano n'ibihugu byo mu karere
bivuze ko rero hari byinshi bitandukanye ububiligi bwaba burimo burakora, ariko ibyo byose bitareba igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ko rero igihugu cy'u Rwanda kiruraje ishinga ari gukemura ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibibazo rero bigomba gushakirwa igisubizo kandi biri no mu nzira z'ibiganiro, aho rero amakuru avuga ko hari imbanziriza mushinga zamaze kugerwaho hagati y'impande zombi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kurebera hamwe rero uburyo aya makimbirane ashobora kuba yahoshwa hagati y'impande zombi. Umwuka mubi rero umaze igihe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, u Rwanda rukabihakana, mu gihe kandi u Rwanda narwo rushinja Kongo mu kuba nyirabayazana w'ibikorwa bitandukanye rero birimo gushyigikira umutwe witwaje intwaro, umutwe w'iterabwoba niko nabivuga wa FDLR, wasize rero habarizwamo bamwe mu basize bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umunsi mwiza.